Haleluya. Gushima ni byiza kweli. Ngo tumaze kurimba ni ureba mu nda y'ingumba ibiratwongeye ngo itwongere natwe dutatuva. Nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, arebera mu madirisha abandi batamba. Yesu tarobanura ku butoni, araza asura ibya none natwe ngo turangize gutyo ihita yongera ikora ikindi kintu. None ko ndibaza ikintu nzokora none, kuko ninongera kuririmba iyindi ndirimbo nayo izahita inyongera, kandi nazangira ngo mbanze nse nkuruhutse. Siko bisho naza ntekerezaga nk'umuntu nkava ngo uwo bankaruhutse, none ko ndabona kubera ibindi yakoze n'indirimba irahita ikora nayo ibindi. Ngo turangize icyo gipindi kivaho, nyuma y'igihe gitoya irongera kandi iradushotora. Ngo idushotore duhita turirimba ngo niyuhindura amateka, uwari umushumba kaba umwami, nta na kimwe kimunanira ngibi. Niwe wimura abatware. Imana uyu munsi naje njyenyine, yari yabivuze Dr. Ntabwo mugenzi wanjye turi kumwe biragaragara, ariko no kubera impamvu nziza. Amen. Ndaririmba indirimbo nyinshi ndabibateguje, ariko zose nshobora kuzajya ngenda nkoraho bukeya. Igihe kimwe Imana mu bushake bwayo bwiza cyane yigeze kuduha umwana w'umukobwa mwiza, ngo irangize mu bundi bushake bwayo bwiza nabwo mu kindi gihe kigeze iramutwara. Ngo imare kumutwara turayishima, turaririmba turavuga ngo umutima azaba amahoro masa, ibirenge bye ntibizanyeganyezwa kuko utagiye. Igitekerezo abantu babanza bagatura, tubanze duture hanyuma turirimbe. Yego. Reka sekretariya tubwire kode. Kode ni 0-2-2-3. Bayishyira hariya kuri ekara ni 0-2-2-3. Abari ku buhanga bw'ibyuma bayishyira hariya kugira ngo abari buture na momo nabo babashe kubikora.
hanyuma igihe kiragera Imana itugirira neza irongera iratwibuka iradushumbusha maze kudushumbusha natwe turashima ariko iteme yo gushima Imana ni nziza yewe twarambura ibiganza tukabiramburira Imana yo wowe wankuye wisoni umvise gusenga kwanjye mu gihe gikwiriye wampaye icyo nasabye Yesu arakora ukuri arakora ugutarasubizwa atuye inyuma y'ibihe aruta itangiriro nubwo ibihe byahinduka we ntibimukoraho Yesu arakora ngo turangize icyo gipindi kivaho nyuma y'igihe gitoya irongera kandi iradushotora ngo idushotore duhita turirimba ngo niyuhindura amateka uwari umushumba kaba umwami nta na kimwe kimunanira niwe wimura abatware niwe wimura abatware akimika abandi mu gihe cye nta na kimwe kimunanira twese hamwe Gwerangize irongera kandi ngo natwe tugire gutyo nawe yamigira ukundi. Haleluya. Gushima ni byiza kwere. Ngo tumaze kurimba ni ureba mu nda y'ingumba ibiratwongeye ngo itwongere natwe duhita tuva nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi barebera mu madirisha abandi batamba Yesu tarobanura ku butoni araza asura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yari impano zageza he gutuma mpinduka urugero rwiza rw'uwatawe ngahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfita masezerano atabarika twese hamwe Zaburi ndirimba si ya Dawidi Zaburi ndirimba si ya bene Asafu nimva mutima ayizanye mfite ubuhamya bwigendera none natwe ngo turangize gutyo ihita yongera ikora ikindi kintu none ko ndibaza ikintu nzokora none kuko ninongera kuririmba iyindi ndirimbo nayo izahita inyongera kandi nazangira ngo mbanze nse nkuruhutse siko bisho
naza ntekerezaga nk'umuntu nkava ngo uwo bangaruhutse none ko ndabona kubera ibindi yakoze n'indirimba irahita ikorana y'ibindi nuko ngo k'Imana imeze mu by'ukuri ni Imana itajya yirengagiza amasengesho y'abantu kandi bana natwe ubuzima bwose na twa tundi dutoya utudetaye umuntu ashobora gutekereza dutoya Imana izigende hayitwitaho. Ubu rero nanje nubwo mvuze gutyo natangiye gutekereza ikindi kintu uganzokora kiriya gitangaza nikimara kuhagera. None rero dufatanye indirimbo imwe mu mukunga hanyuma nsoze uko si indirimbo nyinshi shiramo agakunga turirimbe ngo munyegere hano yego nawe utekereza imirimo y'Imana uyishime umutima wawe wagukira gushima Imana. Abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba nubwo yaba umwana muto azagerayo. Abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba nubwo yaba umwana muto azagera. Abagenzi nubwo bababazwa ntibazayoba nubwo yaba umwana muto azaturirimana n'iteraniro. Abagenzi nawe uzamura ijwi ryawe nubwo yaba umwana muto. Abagenzi nubwo yaba umwana mutoya yamwe mutwemerere murambura ibiganza gusa. Abagenzi nubwo yaba twese hamwe. Abagenzi nubwo yaba umwana mutoya twese hamwe. Abagenzi nubwo
ariwe Kristo. Niwe rembo ryiza ritwinjiza tuzamura ijuru. Inzira y'ukuri n'ubwiza y'uwabambwe ariwe Kristo. Niwe ryiza umwami. Niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Yesu abahamugisha. Ego. Reka dukomere Imana amashyi twese mu izina rya Yesu.